Dragane, da li ta vaša žena mora sutra da vam bude supruga? Ili majka? Pa jedno i drugo. Halo? Da? Evo su nešto se, šta je sa tek? Evo su nas napale nekakve ose. Halo? Halo? Evo, Martin mora da napusti naš program. Dragane, Da. da li mislite da ima nade za našu državu? Za vašu? Za Crnu Goru i za Srbiju u globalu. Pa da, normalno. Kuda biste vi najviše u Luksemburg? Znači, znate li neki strani jezik kako biste se sporazumjeli sa nekom ženom iz inostranstva? Pa znam pomalo engleski.